غيره فلا يحوي نزق أدفيت على يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Hari Sabtu Nasional dengan tema yang mereka usung, yaitu Mu'alafah ataupun penuntut sebagai modal pembangunan bangsa ke depan. Adapun materi pertemuan ini ada Yang Mulia Dr. Andes Tugu Haji Daud Hasbi Amani, dan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin langsung. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على